Ngatho cia mwanya muno ni undu wa gucoka na ndirehoka no urathi na mbere wega. Edday Nderitu ni atiga andu na gikeno kinene thutha wake gushare photos ari na ciana ciao na Samido na her best friend Bani Saroni in the airport, akionania ati she has landed in Kenya, she has landed in the country. Na ici ni bisha iria Edday ashia kugerera nenda ciake cia ukinyaniria agikonfirm kuli followers ake ati ti ndeto cia muhuhu kana cia mucene, she's actually in the country and she has landed goko fururi-ini. Celebs a Kikuyu community ta bote mauma mbere ku welcome Edday back in the country. Ino niyo commentary ya Edday agikorwo akiamukira kuma kuri mundu ta bote akimuonia wendo munene muno ati she's back in the country after quite a while, na agikorwo agitururirwo comment cia gikeno, comments cia come back goko nenda-ini cia ukinyaniria. Most of her followers matiku expectaga ati Edday no akorwo agicoka in the country soon, kuona arakoretwo kuri USA for at least 7 months now. Most expected ati Samido kweno hoteke ku akorwo agitravel kuri USA to join his family for Christmas holidays, kuona Edday ni aragikoretwo akiuga goko nenda-ini ciana ni iramisi baba wao, but ni turakio didio da Samido akibukitwo ri akire na wira munene, koguo ni kuonekana ahuthu ni kuingiria mutimia wake wa hau kabere na ciana ciao goko bururi-ini niguo makorwo makirianira Christmas hamwe ta family. Ici ni bisha iria ciagikorwo igiterefo goko nenda-ini cia ukinyaniria na ciakenia andu muno, kuona ati Edday is back in the country, back here. Tutikimenyete ndeto nyingi makiria ciegie kiria giagituma agicoke goko bururi-ini kana hihi gukiri na mawira agioka gukimatha, kuona ni agikoretwo akiruta wira na makambuni ngurani goko nenda-ini cia ukinyaniria, na toria tuonete Bani Saroni agioka hau kabere through kambuni imwe iria akirutithanagia nayo wira, but all we know is ni akoretwo akiuga ati ni maciana ni iramisi baba wao, na koguo it's her happiness gugicoka bururi-ini niguo ciana igikorwo spend time na baba wao na magikorwo makirianira Christmas hamwe. Ni tugukorwo tugikumathira ndeto makiria ciegie thabari no ya Edday back in the country, no riu tugucikinyia hau njitikiria tugucokeria ngatho cia mwanya muno ni undu wa guthie na mbere kunyitanira na ithue na gutigirira ati ni wamukira maria mara trend goko nenda-ini. Tucemanie na wa next one, thie na mbere na gusubscribe.